naike deri naithok mani ekdom stylish dress jong online rok paima hai nor naithok omo khoroksa munai bo Mizoram ni tubu phalpai oro norok paina khe paimano omo hingke ta kaisa ri omo ka kisa simple omo bahai no chongo kisa misa no kana gin rok thangpuru dukan rok thangpuru chumi thangai mano ekdom stylish no angka comfortable mang rutuk siwasuk stylish ri rok rutuk liya comfortable sa aram nango iko mo ta kaisa naide omo nok rok chumi mano moi hujike haino dolrok bai khurpuru bo chumi mano hingke nadi yang ko burungsa yang oro burungsa thepsa gya phota omo joto steam khai gahamake hanger khasi tolina phu iko mo ta kaisa collections tola pen kanja ang khugya hingke mo na kha hamjak suka black color angkha ri kosom hamjak ungke ba omo hingke ta kaisa ri nai thokmani ang phone number ko ri one description no norok order khaina ke contact khai order khaimano ebaka thangai na yei try khai pai na har mano affordable price se hingkai kota ba ke kisa eyelash thepa gana ang u eyelash thepa man jaga wono ori rok phalu norok eyelash thepa na thangta tei rok nai mano nai na ke oro sobe ka sab khibiwo wate nasimang wate phaika finally aram kapan jiu ko humidity hali komo khangni jiri tongpai ko kolom tei wate phaipa na aram nang ya umul bising oke kator ke kesang not ya kator ke wate sipra gongke ba bising ma tong ta Rabindra Bhavan phaijak oro program attend khaina bagai hingka ro sports school ni students rok baibo malai kha ke malai nai belai tongthoka te ang bangno bish khaika successful langna bagai taksi nogo sok payu ma baire kolomani wati phaiba ni selap kre makhan ka chung kha suina kha anaro tabuk 10:30 bajai tongo horni kisani oro daknu gela kisa last vlog onor no khana anor kisa pimple langja omo hangke from CureSkin ni character removal gel omo spots rok tongkha ke spots massage khai phulnai angke pura mukhang no phulai shibu tai bang spot tong nai kana sakang pilang tam khai iko o face wash CureSkin app ni no gentle cleanse face wash bai mukhang suina kha chung kha ko sang phatar thangmani dots rok mukhang nang bai khang ke ba ta ke je spot area o character removal gel phuli tonga khaksa yaring use khaise ka khaksa si bukna hemang khaibla khaksang ke use khaina shela hune ang khaksa mong use khai tai khaksa to strap sa toni kana after few minutes hydration gel phulnai skin soft khayo skin moisture khai dry khaya ta ot kanai na hangka ang omorok khani products puilani hingke gentle cleanse face wash omo hingke ceramide care cream omo hingke character removal gel last nika hydration gel hingke omorok jot ani products Dr. Nidhi Desai bai customize khai rijak mani consultation yakulo omoro try khaina mu chungo ke ang ani description no o app ni link ri nai norok po install khainai mano hingka norok pula o app install khaima logo lage no aro kabang ma sakang question sngani ni skin related question obviously amo to sungai because no question singi anke ni skin jota mota mo issue tong pro ba ke saima nai ba hedi bana so questions rong answer khamani yakulo camera tongai hingka camera photo book hage no aro AI ni mukhang no scan khainai ka scan khaimani yakulo ni skin no analyze khaimani yakulo se a app ni bisingti ni bagai products customize khainai products rok no 1500 no manai Elizabeth 250 use khayun ke rupees 250 bahino discount manai but for only first 200 customers next nge ma phusinai 2 minutes angkha kok samang time lai masis haini iko ekdom transparent bahai bokre it's odorless it's very gentle on your skin norok aratai kabang ma manai like water intake diet plan lifestyle changes ke
the monthly consultation botongo which is totally free of cost. The amount of jot free of cost kintu. You just have to pay for your customized products. And khna hanke special because angti noko kaisa mani pai tu bukha norok ordi thumbnail no khna. So let me reveal it. Bukro ai nai mangs na singi tongshu because angti ni Thaipung pai tu bukha. Phaija bukha hai na hai Thaipung tu boy ani favorite Thaipung tu boy 80 rupees riwi payunia dokano 80 rupees phano 10 taka khai kya. So 70 rupees riwi pai kya na. Common process Thaipung chana segang every time and thok pai thang ka suk che tong su some suk kesa segang thok ya bo ka ma ke phulina nai atharok nang ya jat ya go atharok ka phaya sat wow sai mana grash nai wah, kepek ya zat, kerak-kerak bokoli ko. Gede. Asuk ke bahaya bumotong zip, asuk not, itu butoku. Ika. Jangan sabun nago Thaipung tongan please invite Thaipei diam sa phayan nang khep rang bai pai phan sa phayan ले खाना पोगी थांगा पोता चाचा खासुगा ओ Thaipung ti temani asuk motom te nungba asuk te kothok te Thaipung mukbang khalaigan Thaipung mukbang jackfruit khalo All besuk cha khalai khalai kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hingga tay pasta le chakna tasino Kokborok 12 plus 5 hingga besuk 17 tay kol khami bagi 20 kharis ne asuk chalia belai cha khake olong ke bohok sanai gas sanai itabu bahan open challenge sabang bai Thaipung chani competition right comment sa dia baka Instagram or DM khade hai vlog on competition khala fair competition kono thokai thukuya phia loge Thaipung common ma to banai kothok jat chalo amang chabai khake ang phiklai thine vlog chawai 20 ta chakha 20 ta pokol so I think that's more than enough tabun bage horo chakne te chamo free so dai toli nai bye bye